Ababukeli bayithumelile imbono yabo ye-video malungana nokungcofana kwamalunga ePhalamende. Lento abayenzayo amalunga ePhalamende angiyona into sabathuma yona. La bantu sabathuma ukubamba osimela lapha. Bahlangane bengamaqembu aphikisayo ngomgomo wodwa ukuthi bakhiphe isixazululo. Kodwa manje sineyinkinga za Eskom, neyinkinga za SAA, bona abaqhize iqala. Bayadlala nje ePhalamende. Ukungcofana kwasopolitiki ePhalamende akusisize ngalutho thina abantu abavoti nabantu esibathumile lapha ePhalamende ukuthi bawasimelele idingo zethu babuye basilungiselele izinkinga zasekuhlaleni nomphakathi nendawo ze-development. Into esiyidinga thina intuthuko. Indlela okwenza ngakhona ePhalamende akukho la sizuza khona thina singumphakathi. Labantu abasePhalamende ngibona ngathi bakhohle ukuthi bahanjiswa umphakathi lapha ePhalamende beyoba indlebe yomphakathi bebuye besitshela ukuthi kwenzakalani kodwa ngendlela okwenza ngakhona abakwenzi lokho ababethunywe kona. Ngumbono ombilo wawenzeka kula Parliament imbilanto isisizwe ukuthi ayijongeke kahle inkokeli zikwempana hayiwe seyoxelela namama bibi phambi kwethu hayi imbilanto. Sibhlungu kakhulu ngalento enzeka ePhalamende yokuthi sithumela abantu ukuthi bayosimela njenge South Africa kodwa bafike babukise ngathi lo ngcofana kwabo bebadala akusizi ngalutho.